እና ቲክቶክ waan biloog na godhe riikardii na waraaba biraan nagaa ገንዘብ irraa qaba irraa naa fuudha ashii birrii biraa qaba makiinaa irra isaanii namtittiin isaa ol baatetiniini makiinaa kana reediidhamu maali reedii ina nu jiru san makiinaati ooftu kana biyya kana keessatti bangaalii oofaa jettiin makiinaa miti gaafa naaf hin waliin makamnu ishii makiinaa miti jechuun Lokkoon qabda yoo tafkiitu nyaata ture tafkiif to'aana mana ijaazaa keessatti hindaalleen isaa nibranni kun nibranni irra ittiin cafaru kun jechuun wajjin finne wajjin dareenee finne warabbal kaaba dhuguma isiniin jedhaa sobaan jiru wallaahi wabillaahi Amshirsiistuu yeebannaatis bakka naatee tumuuti yoo yeliteen qanis waan akkasii Oromiyaa namni kun guutuun jechuun ramadaana jechuun halkaniif guyyaa soomaa baane waan nyaannu dhabne beenyaa gwaaddanyaa isaa tokkootu jira. Isaatu birrii 10 nu kennee indoomi bitataa turre. Kana dagatee amma bilicilici uffatee kene dagatee waa hunda isaatu dagatee har'a jaartiin isaa ol baatee kalee dhuftee hin agartaa makiinaa jaarsi kiyya bar makiinaa akkana oofaa marrii jetti. Makiinaa san kiyya makiinichi. wallahi gudii qabda Wallahi dhugumaan akka jettisa dhiiga kiyyan danfu kalee dhuftee jaarsi kiyya makiinaa inni yaa sun garuu dhugamaa ittuma dhiisi wallahi sun garuu dhugamaa Oromiyaa dhiisi ati jechuun waan baay'ee kaaste beektaa gara nama hubata si jammar jechuun maal akkanaan jedhe beektani sagalee isaa inni barbaadda wallahi billaan jira sagaleen isaa. Hin agarta akkatti sargiidhaan fuudhu maarree jedhe si jammar dastaa kanee gaano ana malee gammachuun argatu inni si jammar sargi irrattu gammachuun qabu nagar taa'e jedhee na kadhatee ani sin barbaadu jennaan ni agarta dubartii bareedduu kasi caaltu fuudha naan jedhe sanuma waqqaa waame sanuma guuttatumaaf jechuun inni Kamu baramu beri kira nafu dah mau ya sumber badu. Isi dalam mal jatuh beta nih. Maka kia kengkas nih. Ani kaba jalan. Kesuma wajifit anda media karena tindu badu. Wah isi le hindu badu. Kesuma wajifit anda jadi isi dah ke dubise. Kesti tiara bolcisin habul cu. Anafin nadandem nih. Wallahi robil itu gua. Wajin sin habul cu. Wajin hora bula. Garu ganza beragama erana fudi jadi. Wajin asam napisit ayu sini ninjan deh sih. Asirratti miidhaa kanarratti baatee kaza achirratti anaafat eessatti hojii haasofnaa wajjin haasofna jedhee wajjin haasa'ee bakka wajjinis naa bulchu minaamin jedheeni achi booda maal laan jette deebitee birrii kiyya naa fuudhu birrii biraa qaba na bilookii na goote achirratti na aarsitee kalee waa isii dubbatteen silaa dubbatu hin barbaadu. Dhufe haasofsiistee das na jedhaa. Mee akkati biraa qabdu nama beekaam inni? In beekaa isirratti beeka garuu ilaal keessumaa waliin fidha jedheeti ani si jammar miidiyaa irratti maqaa isaa balleessuun barbaanne keessumaa wajjin fidha jedhee isallee kabajaan gaafadhee kabajni isaa ta'uu dide isiillee kabajaan gaafadhee jaarti ati jaarsa isaati yoo ati jaarsa isaa waan taate birrii kiyyarraa naa fuudhii jedheen birrii onnootu naan kennine birrii maarii isallee irraa naa fuudhee bilookii dhaqoote warabbal qaba bilookii dhaqoote. Irraa sii fuudha jechuu qabdi moo yookiin immoo haay hojjumaan fixadhaa jechuu qabdi moo bilookii na godhuu qabdi mee natti hima achirratti gadda waa isii dubbadhee maqaa kiyya kan kaasneen hamtuu isiin qabu maarriyo jetti. Silaa isin araarsuu qabdi iyyuu amma. Ma'ee waan nooyyuu jette barii. Osoo dargii kana godhatanii haqa kan kee deebisuu qaba si jammar. Aartiin talliin aartiin. Wallahi yomi laan bilaan nyaalechani ani xiyyeera ani የጣልኩትን ቆሻሻ ደግሜ ማንሳት አልወድም jedhe malee. አዎ ክብሬ ያስጨንቀኛል ጀዴ እና ማለት ነው namni maa gadi duuda sira balaan boote hindi ati waan kanarratti waan takka dubbattani osoo dhiiste akkuma duratti callisteetti deebi'ee callisu wallaahi billaan callisu wayi lubbuu maa ganni buusan wayi maa ganni buusan eenyu gadi sumayyaa galchime walla kan darban sumayyaa galchime maatu nu buusa osoo naasooftoo ganni darban sumayyaa galchime lubbuu
Eenyu namni kan nama buusu. Aboo giiftii keessatti Oromiyaan Telefoon biyya deeffatu nama gaddarbu jira nama biloo kan Isuma yaalee galchee mee lubbuu. eenyu mee akkamitti gadeeffatan natti maa gadeeffatan Isuma yaa galchee mee lubbuu. innaa jechuun galatooma ayyee ergadhu jedhiin sumayyaa kennuutii galche galatooma. Oromiyaa assalamu alaikum. Kanaafuu waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Akkami bareedduu. Nagihame. Doontuun tokko fa'aadha. Telefoon. Mee namni dhibba sagal kan jirtan kun Assalamu jabeessaanii tiktookii ishee duraanii jalaa gubatee jira natti fakkaata. Fooloo guddaa qabdi ture. Fooloo godhaa fi hundi keessan wayyoo. Intala bareedduu kana jajjabeessaa wallaahi tabbaa feete Kadaaboo fiingar mutaare. Fiingar godhaa kan Oromiyaa Wayyee. akkam jabduun qaba. Ati fataa ofirraa obboleettii hiyyooti qaxxalaan ስንቱን አይተናል እናቴ ላሽ ስሚ አንዱ ምን አባሽ ላርግሽ ብሎ ሲሄድ አንዱ ምን አባቴ ልውልልሽ ብሎ ይመጣል። ዘመኑ እንዴ ነው እናቴ። ፈታ ብቻ በይ አትጨርቂ። ያየሽ ስሚ እንዳለ በሳቅ አለ በሳቅ እንዳለ ባልቀስ አለ። ወይ ደዌ ልንገርሽ አኝከሽ ስሚ ውዴ አኝከሽ ተፋሽ ማስቲካ ማንም ቢያነሳው ብዙ ማይሞቅ አይበል አይጣፍጥም። ጣሙን ቀድመሽ ጨርስ። ስለዚህ ማለት እቺ ትለያለች። ኧረ ፎሎ አድርጓት። እቺ ቦኒ እኔ ውዴ ሀገሬ ልጅ ፈራበይ ቴኔ ጆሌ መታ ገድን ቀበቱ ቴኔ ጆሌ ልጅ ምንም አገባን ፈተና አይዶኬ ሮዚ ባይ ዘ ዌይ yeroo tokko hiriyoo namaa dabdu namoonni kenna የሆነ በቃ ምክንያት መንሰላሊ ጎደታይ ነበር ወልባው በርባንደን እናቴ አንዱ ምን አባቴ ምን ላርግሽ ብሎ ሲሄድ ምን አባቴ ልሆንልሽ ምን ልሆን እጅ ላይ ልከተል ጭንቅላት ላይ የሚል ይመጣል። ሀጥ ኦሮሞ መሰለኝ የኔ ውድ አለቀ ደቀቀ። ገንዘቧን ይመልስላት እኮ ነው የምንለው። አሁን ገንዘቧን ልንገርሽ ገንዘብሽ በስነ ስርዓት ስሚ ኦሮሚያ እንዲህ በቀልድ ምናምን ሳይሆን ሲሪየስሊ ያንቺን ነገር ሐቅሽን ተቀበይ እናቴ። ሐቅሽን ይሄን አለኝ ይሄን ግስጠኝ ቻው ቼልሲ አለቀ። ስለሌላ ነገር ደግሞ ማለት ነው ሲጀመር ስለሌላ ነገር አይደለም እናወራ። በሰላም እንስታጀደን ጊዜ አመይ ሰዓረብ ሰንሰን ለኔ ላይቭ ላይ ገብቼ ይናረብሲን አይቻኒ ቶሬ መጀመሪያ ሲሰሩ አንድ ሰው እንዳይናገር ብዬ ነበር። ከዛ ለየት ገንዘብ ይየን ጋፈጤ ብሎክ አረገ። ይሲት ደግሞ እሷን ብሎክ አረገች።